دوستانی عزیز، امیدوارم که همتون خوب هستین. حاضر ما دوستانم پلیکلینیکا رفتیم برای میکائیلا بردن در کاره 6 ماه شده. باید ما یک بار دکتر گذاریم. حاضر باید ما میکائیلا برای 6 ماهگیش بریم یک بار دکتر گذاریم. کنی چی میگن چی کار کردن در کاره. بعد با 7 ماهگیش دمیر ما ده حاضر باران سر کرد. باران باردسته همینجا باران یک بارید با بس کدک هوامون امروز با فکرم باران گفته که میقمه بارا بس میکنه. میخواه برای ما کرد آمدگی بدیم. دکتر گفتگی بدن که پلیکلینیکای دیگر طرف میگذرانن. حاضر نمیدونیم همینجا ده باشد یا دیگر طرف باشد. برای که شبرم زپیست کردن گفتن که همینجا نشان میشه. برای همین حاضر ما میریم اینجا ده ساختمان رفته جا کنجن همشه چی کار میکنن نمیدونم. با فکرم پلیکلینیکا محکمه بگیر شبنیم چی کار کرده که گفتم که پلیکلینیکا محکمه دیگر طرف گفتگی بدم کرد بیا میدن زپیست کردم پایز کردم همین طرف نشان داد. همینجا حاضر آمدیم هم خلگیر بگیر چه محکم کردیم این پلیکلینیکا را. ما اینجا داخل ساختمان رفته این پلیکلینیکا با فکرم میشکنن یکم چیز دیگر میسازن. دیگر طرف بردگی پلیکلینیکا مونه حاضر کنسو میرن. وقت ما تمام شده نمیدونم ما اسپید میکنیم نمیکنیم. حاضر ما اینجا یکم ماشین میگیریم بعد پلیکلینیکا میریم. حاضر نمیدونم اسپید میکنیم یا که نه. برای که ما ساعت 14 زپیست کرده که ساعت 3:50 شد. با فکرم 10 مینوت دیگه وقت داریم. برای ما موفقیت برای شما تماشای خوش رو خواهان. ماشین گرفتیم حاضر پلیکلینیکا میریم. باید اسپید کنیم. ماشین در اسمان پیش پلیکلینیکا رفتیم. باران به نهایت سخت باریدسته. تاگی باران مانده. یک چند مینوت دیگه داریم تا در آمدن. ما باید پلیکلینیکا رفته رسیم تو همون مینوت که وقت ما بود میشه دیگر آدم میترویه. ممکن باید اگر اسپید نکنیم دیگر رفته باید زپیست کردن در کار. بارون نبینین اگر در کامیرا دید نباشد. خیلی بارونی سخت باریدسته. مایده سخت تای باران در ماندیم. اینم باشه پلیکلینیکا. حاضر ما ای جایی پریختش بر آمدیم. با کابینت دیگر جا روی ما کردم برای سر شدیدن. حاضر اونجا رفتیم. ما اسپید کردیم در آمدیم. چخلی که دیدین باز ما برای چشماش گفتیم که زپیست کنه. زپیست کردک مونه ساعت 5:48 ما حاضر رفتیم همونجا. هم خیلی اچرت بسیار همه به ضبط است. ما یا نموندن در آمدن. ایمو 5:48 بود. با پیش ایمو بسیار آدم ها بودن. ما تا 4:12 ای پیش دختری خودش بر آمدیم. باید تا 5:48 اجداد کنیم. نتونستیم اجداد کرده. کودک به نهایت دوجه گریه کرد. از این خیلی بیرون بر آمدیم. در پیش پلیکلینیکا پرگوکا کردیم. باران باریدگی بود. هرچی باران بس کرد
ҳозир ки вақт мошид медурам я бура чашм кӯдаки майда қинда ждат кардан духтур дуромадан ждат кардан инҷа Россия ҳамаш ба записай чихеле ки медонен то ки вақту соатитон наёяд я қабул намекунанд барои ҳамин ҳозир мо берунода гаштестем ҳавоям камтар хунукакай хай кӯдака ғавстарак пушондагиём ҳамхал гир ба гирди поликлиника ису мерем усу мебиёем то вақт мошдана қариб 1 соат мо бояд да ҳаминҷа хел гардем кати кӯдаки маида ад вақт мошава бо дигар вақтода надоштай 2 рӯз шаварам кор мекунам 2 рӯз выходной да у вақтоям набуд барои поликлиника дуртарак овардагианд мо наметонем худ мо кати Микаил биёем то кати ба мошин омада мешава ё ки автобус кати ман нағз намебинам худам омадана барои ҳамин ждат дорем ки тестара гузарем духтура баъд ҷон мо халос шуда хона равем ин дарахти себ будай ина мо ёфтем себа мехӯрем ина дарахти себ ина севош инҷода якта дигаям буд куҷо шуд намҷодай ина мо ядтона чиндем озяме хурдестем турашаки ба маза будай единствен магазин фикс прайс доштай ози ман фикс прайс омадам гуфтем магазин фикс прайс дар ми наздикӣ будай якум ов якум чӣ мехарем овош так чуш ма чипс кати ов харидам ҳозир мебурам кайли моя хоб бурдай мо ай фикс прайс буромадем ҳозир аллакай 10 минути дига мон барои вақти мора боз поликлиника рафтестем мерем медураем 10:38 шуд 48 баъд медуроем омадем ози кепси медуроем боло набинем чӣ воста хизатестай ки таи борони сахт мо айсара ҳеҷ хурдагӣ нестем барои ҳамин кепси омадем ҳозир мо кепси омадем заказ кардестем куку ай поликлиника кепси омадем да инҷа шиштем кепсида ҳозир борон бас нашидестай борон боридестай си хона рафтестем хела монда шудем барое ки да поликлиника будем ҳай абето соатҳои 6-7 гӯё ҳози хона рафтестем мо аллакай хонада расидем мехом ки анамин сурата мо пайпо дастша гирифтагӣ будем да 3 моҳагиш мехом ки дар дуринам хел рамка монум мо имрӯз ай фикс прайс яктам хел рамка харидам зи бояд анамиян дар дуринами ҷо кунам барои чӣ ман халӣ кардам хостам ки напамяд истад барои майда ки дасту пош чанқа будан калон мешавад баъд напамяд мест درگاهی الهی چو هدیه رسیدی بر روزگار مادر خوشبختی آفریدی ز درگاهی الهی
چو هدیه رسیدی بر روزگاری مادر خوشبختی آفریدی خوابت پر از فسانه ای نور چشم مادر ای بهترین نشانه تو جان جانی مادر مادر برات بمیره قربانی خواهم بنازم خواهم همیشه بینم خندان و سرفراز